Hello, golagi nilagi, halagi dan nalagi, jepakali, katuli pola arala talo hako klik hele. Yuara cugi akalo walau pakenya pola loko walau kenya ora ti ako ora ada tabli ora ada kue daya tidak palu. Me pada cugi cuba balatane no. Dah dekat doanya ini dah utane kuku lele. Le tanadri ko kho chak chatte dro. Ahoko wo le dani akuro chak chatte dro. Aturi de awe a turi kuki awane tuku koro turi kuki buro awada toto babara la wada lele awane ditinya bawada awane kumlu tipu kopo le da uta pe hokowo pe ni ada uta ni lo le babara lo ne ko dewadi I ko tuli army the northri ko kho chak chot dro chakila turi welo kuthi ko tuli temudo ko tuli dewada le nogi chakhalata dudeswa ra wada dudeswa ke lui dudeswa wa ye ane so ada kutu so ale muni kichinui dudeswa wa ki dudeswa ki wa ki ye akomyane muni methone ki la ba kichinui to ki gato kichi ye the north rico kho blade we kori timu bo hakwo kumle to du do tipo ko pho da pha dagi da hit blo da le tho kilo di dagi phla le tha ato sa tho muni kichinui to kila bai ki gato kichi ye do muni sunya da pha pata o hit blo ba kumle do tipo ko pho khona to du hokwo bwa mu da ko ga le thi mu bwa hokwo the water pal ame the water blue plenya the water da le ne bako kana ta ko the water pal ame motha the water pleu thama phyo thama mo tiki tita akominya ne metami ki metami tha Alesto Kataraki Amoki Tisepo Li body koser Kemoho Wakla Kesawa dot dilosu wita Klemu pado Klepade the pa abu Mo thu the letter kilo Susu kelet de agone me pata hipelo do du tinya ba tu ku ga de ni lo alo o le me ba le ki de blo la do mo tu ke le ki klemu klephade lulu ni de ki mo tu de le ki le kle a kapo kapa da khekla kleti de pha apu le de ki de ge pata hip blo I thu me le kho pata ba do da ge ko da ba do ba the me o tho do bo we KTLA sa ga so te dro sa khila atore bo ba mu ba da da pha te hi ne muda le de ki ba ne lo a khob nyo ne le de be we ne the notary ko kho cha ga chot te dro awane chakil atore koki the kokoro le patinya le boro ne kwe thotho bobara la wada le ile da lo phera to wo ti de phale bada ko phla do amine tu mille ne tu kle ba le klem pu le klek bok lek ba de ge le da khekla de ge kle phade tanaki ne tu mille ne le o le klem pu
ตึมีเลดักเคลือเลดักแคกละเนดักก็ดักแคมีปืดเดมีเนอะขอบิญญาณเนอาวติเดฮีวดะมุดาบาเนลอบามนโคเลเนดักก็เนแค่อีเนปัวเลอะกมาลมากุวดะก็ตุเลชาลกุวดะก็ตุเลดออะกมาหามากุวดะก็ตุเลติเดพาเนอาวเนกุเคลเจวติตปปัวเลอาวเนกมาหามาเวดะ KTLA อะโคดออาวติคือเวดะเคลอะโบโบเลKTLA กลมอาโกเดดาเนอะโคดอ KTLA ตนะเกดอเพอาวติเดติเพอตินิดอกุเคลเจดอตเดลกอะตะเลဒီတော့ပွားသူတဲ့ဟဲဒီလေအဝတိဥတလောဒရီအဂောနေတော့အဝတိနကေဥတော့တတော်တဲ့ဒီလောကေနောကချတာလက်တနေခုတော့ဒီတင်ညဘဝရကမ္လတီပုကပိုလေဒါလောဒုတဝတိတဖလကောတော့အမီတော့ထေတော့ဘဘာရလဝနေမောသူတလေဘတ်ဒရီနေမေတာဒါဟိဘလောတော့ဘဘာရလနေလောသူမီလေသပ်လေဒါရီမီဒိုမီဥတော့သပ်လေနေမောသူကလေဘလကလမပူနေมีดัตาฮิบลอดดาดูติญานี่ลอดอกแค่อีเนตากิลบอถวยดออคีเนบาคาดากะเลฮิวาเนยกะปะลอดดูโดกะนะบาวดาปอลกะดูลอดคีกะละอมีวดาภาวะเมทูอปอบุลชินดกะดอเลกำลึกคึสะบอลกะดูลอดดกะปอคีกะวิอดัสสิดากะดูเนปวดากำลึกอตุลิโพปอลลกอทิลกอกอดอลกอดอะเบลแล้วก็บาลกญาพบุเพลดลกีลกืออโลติตพะปกดกนะดอลุบอมาถวยดอบาพูดดะเลตกบาคูพพดกีนี่มีดะดิติญาดอดาบบาราลเลตกดอญาอินลอยกชูเกบลากวดลกลิกลาเลเอดามิดาตอติตพะเลลกอทิลกกอติตพะมีดะยตกตุลคีดอดาบบาติญาเนลอตับลิลอ Today I stand before you with a heart full of hope in a spirit of urgency. The time has come for us to rise as one, to stand shoulder to shoulder, and to make our voices heard, not just for ourselves, but for the generations yet to come. Just today, we've seen the violence against our people in Katule continue day after day, which brings us to tears. Karen Day in Washington, D.C. is more than just an event. It is a divine appointment, a moment that God has ordained for us to speak truth to power, to shine a light on the oppression and injustice that our people continue to endure. It's been going on for far too long. I know the sacrifices you each make, the pain that we've all felt, and the tears that we've cried. But we know this. God is faithful. He is mighty to save. He has not brought us this far to leave us now. His hand is upon us, and I believe with all my heart that He is going to do a great work through all of us, but only if we show up. We cannot afford to stay home. A failure to come together at this critical moment would not just be a missed opportunity, it would be a tragedy. It would be silence when our voices are needed now more than ever. It would be inaction when the world is watching to see, can we all stand as one? I urge everyone, come to DC on May 7th. Bring your families, bring your faith, and bring your voices. Let us show the world that our Karen people are strong, united, and unshakable in our pursuit of freedom, self-determination, justice. Together we will declare to the nations that God is our defender, that justice will prevail, and that freedom is our destiny. May God bless you, and may He lead us all to victory. See you in DC. Lagi nyopakil kinyopo. Tininya ye doe te ara bakal tagalele hiwa le la menui to benene no. Ido disinya si di lota kita keluar di depan pegel reblonya ini le menu golene. Te ne pegel papla rabasa di tole pege kinyaba. Ko Amerika le kemaju pari tole bakal peyo tapi super tro taman maka di depan. Tu ada kebo yu he lo kala du ko suwa ko ke si kira no.
ไปอยู่เอาไว้มันน่าจุดแล้วแต่ละที่เราก็บุตรดูปอดเนี่ยปอดสู้กับบ่อยู่ว่ะปกติตอบพลาดตาติดพันตามุกมาติดพันที่ตัวเราปากกับพอกระเสียก่อนเนี่ยเนาะไม่ได้มีปากกับปฏิวัติกระเสียก่อนมาคันแล้วตาสู้กับบ่อยู่แล้วที่เราก็บุมืออันนี้ตาเรียกคุติดบ่เนี่ยเรียบ่เนี่ยปากเล่ที่ตัวเราปากกับปลาพลาดหอปากกันย่อตาตูบะเลบาหาคือมีทุกพอเบาแล้วปาที่ปากก่อนเลเด็กวัวปูตาติดพันเนี่ยdi dalam tu kita ada dia gua kasunya gua pagale dah plara pa plara di dalam pakai macam mana dia okey lagi tiga mu hanya betul lu hau kalau pati pakol apa pati pakol mu tak terbeli hanya ini dah aku selam ni nah lah pagale belanya ini aku ni perlu bah sama cela pakainya le rule tim ge patau le mata geru kursi depan ni keconya cepua hihi bal tak ada belanya ini mupa serasama sirpa ledala sende tala tabutaba ke badu ke paje pala khlu sirpa lo la ta pita mar khik kwe chu pala ula chu da khik kwe la chu chu kala menu so ne serasama mesti ko da tik le pele tele pegele khik kinya ba ko amri ka pedo la ke ma chu ba wa ka nyo pho la ta khimi le klu ki wa sa ka chu ti nete lo asin na pelo taruh ni pakainya tatu ban kekene pakainya ne pasinya udah dobi lah pasinya kele lah ne jam tamata ne pasinya lah upele ne pasinya lah pakainya dah gelui na entoro chika ke nyoke ne pasinya na lah udah dobi ne pasinya lah ite bula bam ne kola pernah tahu ku wada bila kone lah tangi ne kone pe domu pakainya pusir pa lo la Amerika lo bula hiwa ne aridu gitu lah pegele pupu penori di ane pupu ne pupu ne pupu ne penori di ane di plak ke hugin yo lo ku ne pete ba kwe cha ba